kan tun lai khovel hian indona pani a omek ti asia pakhat chu Ukraine le Russia indona ani a pakhat dang le chu Israel le Hamas indona te anni lamtang ne ya in beina ani boka heng indona pani te hi alan dan ai dain a chingchivet nekasin indo pui pakhat na le pani na chua ma po khan tangrual ram in hlom khoma in tel ru hi mu le hriat tur alo om to thin ani kha ma se tuna chuan tu te hinge tangrual ram te chuni ta ang le tun na ya ral thuam kai noya indor na te hian indo na lian zo a thlen hun tu min nai tir viau to lo mo he thil ching chivet zet chung chang hi I ham ching fel don te ang thupuya kan lu tak tak ma in kan channel lo la subscribe lo te khan khonga in min lo subscribe sak ula kan thu le hla te hi tha I ti chuan mi tam zo ken an lo mu ve theinan min lo like sak ula min lo share sak bok don nia tin comment manga in ngai dan te tar lan konga tu ma in thlung lo turin kan be se ya cheu United States Israel le Ukraine te chu borua ka inven na atana Kiev khopuya Patriot Air Defense System pariat jet pek tumin anin bek bora heng ral thuam te hi Israel atangin US a thon lu jet ani anga chuta tang chuan Ukraine a thon lu le tur ani engle khole he ruam han na hian Israel le Moscow in kung kai na atidang lam da in arin om Patriot missile te hi pek ani ngat chuan Ukraine inven him na chuan bung thar akai nge yang kumsang ni le somni pathum mei tha khan Moscow be na laka inral rin na dar khong ri turin Israel siam missile laka inven na te chu Kiev hian alo mang to ani kha Israel e ro chuan Ukraine ne na ral thuam hral anga pu na kha aphana sa hle thung kumsang ni le somni pathum vek khan Russian drone be na laka inven theina tu kilometer somli huam phak electronic warfare hral phalna license chu Israel company pani ne na pek ani a anila taka Israel hian Ukraine thlop ani na thup moinan ram nu fual zok te po alo mang to thina soi ani bok Israel Ministry of Security chuan Poland rama ral thuam shalin chu anua Kiev khopuya phurlu le ni omin an lo pu to bok ani kha Israel in Poland kaltlanga Kiev ne na ral thuam ahlan chon dan chu isathiam ruak to ang chu heng te hian Ukraine ral thuam chek in ati phui sui zual lo theilo nikum October thla po khan Russian President Lui Dmitry Medvedev chuan Israel chu Ukraine ne na ral thuam hral lo tur le Kiev ral thuam chek in ti changtlung zonga a chet vai chuan Russia le Israel in kung kai na in ator tur thu soin alo vau dai to ni kha awau khan na po athleng dik tange reng ani kha Israel in Ukraine rama ral thuam athon lu chun zom zel chuan Gaza a Hamas ho ne na in do mek le Iran thlop Lebanon ram atanga Hezbollah be na tok mek reng Israel ebzong in Russia in ke apen du mai mel tuna po hian Russia chuan Ukraine kumni chuang zet in do na athlen tir mek reng ani hi Asia khomwal puitlak lam deb ram tam taka sipai tenen anin thlun zoma chung ho zinga chuan Ukraine laka indo puang tu Moscow pui thin tu le Israel laka heltlat Gaza indo na chok chuak tu Hamas le an sangoi zon pui Hezbollah te thlop tlat tu Israel mel makum hlun Iran rampo atel heti lai hian Iran le Russia ram te chuan kumin hian ral thuam lama thodun na bung thar an chuang kaya Iran in missile mangina puya aleta Russia po in ral thuam changkang zokin teran athuam ve bok tun nai mai po khan Iran chuan Russia ne na khomwala manchi thunun thailo missile thokna zet zali vel zet ape ani kha heng missile zinga hian missile te naw deuh put kwal mai thei
hla lova nai set sota mel masai fu chat thei fate 110 zingami jalfagar tepo atel nok heng te ba ka hian Iran chuan Rusia hena silai mu lai pui mu le drone te ape boka Iran siam kamikaze drone chikhat sahit 101 chu Iran thlop helhovin Asia tlak lam depa US sipai te be nan an manga he drone vek hi Rusia in Ukraine be nan amang ve bok Iran in pek na awang hian Rusia in do thlo na chuan vor Su-35 le in do na man tu renga siam Mi-28 helicopter te po Iran chuan adong ma na Iran laka chang nilovin Rusia chuan China le North Korea ram te ne na anin kung kai na po ati thazwal sawa kumin kumtir lam Mars thla khan China Iran le Rusia long sipai te chuan Gulf of Oman tuipuya indo nun chan an lo zir ho to ani kha no limits partnership an ti mai ramri khamchin omlova tho ho na thutlung an sign zon nuwa kumrei lo te chunga a hu hawa sipai nun chan an zir ho tum nga na ani der to China le Rusia ram pani te hian a hu hawa sipai nun chan zir hi khotlang ram te laka an theina pholan na nga in an war thar hle heti lai hian Rusia chuan North Korea nen po mani mai khan ram ven himna lam konga tho ho na thar an siama heng tho ho na thutlung hian heng te po hi a huam tel pakhat na ral thuam le sipaya in pui ton na huam zau zok pani na beina an to huna ral thuam le sipaya in pui ton pathum na thiam na technology manga in pui ton te po atel tuna hian North Korea chuan nuclear ral thuam anei to nge ni angai ani a missile thunun theina tur thiam na poimo tak ero alatla chamri ral thuam le indona aman tur chi lir thei changkang le thabik siam konga Rusia puina chu North Korea tan aluvet vet hle don ani sipai le ral thuam lama tho ho na chi sang te awang hian indona a thok ho tura tangrual pol pa ngai tak din le siam hi kan hlat to om love le lama Ukraine chu US kai hruai khotlang ram tangrual pol in an thlop ani a Israel po in azom thuai arin om ale lama po Rusia chu China North Korea le Iran ram te thlop alo ni ve le a ven himna konga Rusia ne na tho ho na thuthlung awangin nuclear ral thuam siam konga North Korea chuan hak azau thei to don ani chu chuan lo thei lovin South Korea Japan le US te chu North Korea do dal turin a in tel ru tir tul don ani North Korea le Rusia ram te ne na an tho ho na awangin China chuan tuifin ria ta longjin kong poimo el tiang South China Sea a atuang ati cha thei pha le zual anga chu chuan Indo-Pacific huam chunga ram sang te chu Beijing epa in lungrual turin asui khom ve nge yang nia tangrual pol te hi anin hlom ru tiala Indo pui pakhat na le pani na achua ma a thil thlen dan ang diak kha ani hoilam bik na ya ram sang in tel khom zel hian tunma zong ai khan Indo pui pathum na kan hnai to ti chiang takin min hriat tir khovela ram ro pui ber te jinga mi mitin hlauron Rusia mevin US le athurual pui ram te pui na awanga anthen omram jim te Ukraine atuk zal theilawa Iran thlop Hezbollah hel ho pui na awanga Israel sarkarin ramjim te Gaza a in khwar Hamas a me mi thei bok si lo chuan lamtang nei ve te indo na hian indo na lian zok khovel ramzau zok huap tur indo pui pathum na hi a hring chuak thuai to mai thei khotlang ram te thlop na dong reng tu Ukraine ti tlom nan Rusia hian nuclear ral thuam te naw deuh a man hre to lo thu voi duai lo a soi to a Ukraine thlopa pui thin turam te chu vai ma vekin a mel ma en mia to boka Middle East lama po Arab helhovin anche pui Palestinian mang mai tur ngai ngam lovin thapui tho in Israel an bei reng boka Israel in ven na chuan tolol Iron Dome mek po in aven him zo to lo china chuan Israel khwan Hamas le Hezbollah mai ni lovin engkim pe a thuam tu Iran lam hoin a nuclear ral thuam te
lo thei lawa aman hun atleng pal thei lamtang nei ve in bei heng in do na mun ni atang te chau po hian khovel pum huap in do pui pathum na atleng thut thei reng to ni in alang chiang ta subscriber du tak te u annoya comment na huanga khwan in ngai dan te ron soi te u tun lai thilom zia hi zalen takin isoi ho te ang u zolai di channel a hian rin tlang le rin ngam bel chian dol thungai nom le beng wa thlak tak tak ilo be sei thin don nia